ilumbo imithi makuthiwa bakulumba ngemithi ehlanganisiwe kodwa ke manje inikezwa lento kuthiwa i-direction ukuthi ke kufuna ifike yenzeni kuwe kuyadependa ke ukuthi wena uyalumbeka yini noma ulumbeki kunalamalumbo angena ngokuthi abantu balale kunalelumbo lelingena ngokuthi uleqe kodwa awasi strong lawa athunyelwayo nalawa phephethwayo awa strong ilawa ngena mawulala kakhulu ungumuntu nje othanda mhlambe ukulala noma ukulala nje kuthiwa uthanda abafazi uthanda amadoda abantu noma abafazi abantu abashadile uyayibona ilumbo lelo liyakwazi ukungena ke lelo alike ligeje ke lelo agejayo ilawashiswayo siwathumela ilawa esweqayo athi umuntu ubekile kodwa lawa angena ngokuthi kulalwe ayingozi kakhulu lawo ngoba ayawenza umsebenzi ngoba ilumbo isikhathi esiningi kuze likwazi ukuthi ngesilungu bathi activate ufuna lithola igazi lithola indawo lezafika ihlale khona ingakho umuntu athi umuntu udlisiwe bese lifika lento langaphathi lezilwane ziyavuka so yakhona ukumcontrol ukuthi mawuthi le athi le mawuthi ngifuna ukuthi akwenze ingoba lafike lathola indawo eyigazi liyafike likwazi ukuvuka liphile ngoba ilumbo likhandwa ngemithi eminingi bese kufakwa bona labovuka namathambo engengiwabali abakhona ngoba lento kufuna ukuthi ibe ne direction ukuthi mawufika lapha wenza ukuthi nokuthi nale izilwane ezithile njengezilwane ethiwa ngama big 5 ziyasebenza kakhulu kumalumbo even nayo inyoka ngoba manje la ungathi uyahamba la kuvukelwe inyoka usathi usamangala ikabhe uvuvukala umbala shona bekungana nyoka uyayibona ilumbo leli silibiza ngani ngalo ilumbo. All right, greetings and salutations. This is Podcast Club. Igama lami Velmans. Welcome again to the show. And make sure you stream us on Spotify. Make sure you stream us on YouTube. The link it is provided on the description. If you want to be a guest, the number is provided on the description. Kumbula ukuthi inamba kamkhulu izokuba on the description. Mafuna ukumfonela ubuze lokho kubuzako. Take it on the description. Ladies and gents, guess who is back? Ladies and gents, boys and girls, give it a four man. No. Mkhulu. Thokoza kehle njani? Uyaphila? Hayi siphilile njani? Uyaphila isazane kudala ngakugcina. Kehle hayi sisaphilile eMpumalanga ePitretief lapha. Ngizinze kakhona kakhulu ngomsebenzi omuhle. Ukukhuphula abantu, ukupha abantu inhlanhla ngezandla zami nje. Ziphelele khehla okugcina kwami konje bukunini last of last year ne mkhulu kunjalo ngathi ku last of last year ku last year khehla mara kuzwakala ngasuku kade khulu man hayi ku last year okay abantu baningi babona ama comments la velo bakubuza athi kanti ubuya nini abanye lapha they must bring him back for another part 3 or something like hayi uzokuzwa man na don't worry ngamjaha ngesikhathi sakhona sizokufika hayi umanana uyindoda ebusy umanana indoda ematasatasa ngoba kunzima kakhulu kumthola ngiye ngizwe ke nabanye mabangifonela bangithola ukuthi ngibambe ifoni athi umuntu hawu ngaze ngajabula ngaze ngakuthola ngakhuluma nawe abanye ke bathi noma bangangithola nje ukuzwa ivoice yami ngingimanana bathola nokulala athi umuntu cha namhla ngizolala vele kuba njalo bayalala kusho ukuthi ngiyinkosi ngale ngakithi ethi nje angibekwanga ukuthi ngibe inkosi kodwa sengiyinkosi ngale Pitretief siyakubeka ke no from now uyinkosi ke umanana ngiyabonga kakhulu hayi ngiyayithatha leyo lokhuzanyana lobo bukhosi vele sobungobami I know ayinjalo yes last time nemkhuluma sinawe sikhulume ngezinto eziningi ne and sakhuluma sathi uqhubeka kwethu sizokhuluma ngendaba amalumbo and all of that ne so but before that ne ngifuna ke sichazela abantu ukuthi wena kakhulu yini into osiza abantu ngayo the specialization sithominate lapho kuhle and then sizongena endaweni ake siqale nje la ekuthenini ezintweni zenhlanhla sibale zona ezomsebenzi ngiyangena kakhulu futhi ngapha ke ekukhuphulweni kodwa ke
kuyahluka ukuthi ngesithwalo noma ngenhlanhla yakini njengoba sasikhulumile ukuthi ngedlozi noma ngezibhuki Yeah. imandla kakhulu ke kuloko ke okuloko engingasakwenzi kakhulu ilokhu okuthinta inyoka wehela okuhamba phansi sengithukuma kuwo Yeah. ngeenkinga ezithize esingeke ngayibona noma esengeke ngadibana nazo kulomsebenzi ngase ngithi hayi ake ngithi ukususpenda kancane lokho Manje uzobuyela? iya ngizawubuyela kule nyanga lezayo ngibeke 2 months ngizawubuyela cishe kule nyanga lezi zizayo ngoba sekunendlela enhle kakhulu yokuthi abantu bangalandi izinto emfuleni abazothi basibayilandile bayifaka endlini sibaxake sengikwazi ukukwenzela lo msebenzi khona emfuleni uphelele khona emfuleni akho into ezokulandela akho into ezosondela kuwe ayikho into wena ozo experience kodwa into ozo experience wena ushintsho nezinto ezenzeka empilweni yakho ebezingezenzeki bese seziyenzeka Yazi kuzwakala ngathi yini ngathi ukuthola ngekwenkosazana. kujulile khona ngingasho ukuthi kuyayifaka inkosazana okusho ukuthi umfula uyinto ethe ukuba enzima kakhulu ngoba ziningi izinto ezilapha emfuleni Yeah. kodwa ke thina siye sazi lokuthi lapha siyokhulekela sifunani ngendlela wona uzobuchaze ngayo kuyadependa njengokuthi ke masifuna inkosazana kunezinto esizilumbayo sihlanganise siye nazo emfuleni mawufuna isipoko kunesipoko esivuswa phakathi emanzini uyasho ukuthi ufuna sona kunalamalumbo esiwahlanganisayo siye khona mawufuna futhi yona inyoka kunalamalumbo ayo futhi ahlanganiswayo bese siye emfuleni nawe ake ngithi nje kancane la kulamalumbo enyoka lapho khona ngithi ngizawuqala khona ukuthi ngenze lo msebenzi ungahambi nasilwane ungabi na inkinga Okay. ya lapha enyokeni mkhulu siye sithole lesibindi senkomo akusho ukuthi inkomo lena kufuna ukuthi manje wena uze nenkomo kwamanana cha uza nesibindi ake ngithi nje kuhlatshiwe esilaheni uyahamba uyothenga leso sibindi uze naso kumina Okay. mawufika kimi nalesibindi lesi ngibese mina ngizidlala ngamalumbo athile esengenza ke imlingo yami yakwamanana mangenza lemlingo yami sengiyakuthatha mina nawe sesiya lapha emfuleni masifika emfuleni siyabasa umlilo masibasa lo mlilo bese siyashisa lesibindi awupheli u5 minutes ungakawuboni umlingo ozokwenzeka lamfuleni sekuyoba isibindi sakho ngoba kuyenzeka singakavuthwa lesibindi kube khona into oyibonayo amasayini akhona ngabe kungandiza inyoni noma ubone umfula noma yilelo damu uzolibona idamu lingathi liyabila uyabona ke manje ukuthi kukhona umuntu laba lesizomkhulumisa usuyaqala manje ufuna ukuvela mawukuthi ke kodwa idlozi lakini lithe ukuba strong kakhulu mhlawumbe linamandla siye sithi sifika lapha emfuleni nalento singakathinti lutho simfica hleli ngaphandle umnumzane asalindile lapho ke mkhulu ke sekusuke sekunzima ke sekufuna ke manje kubonakala kimi nawe ke manje ukuthi sekungibani manje onesibindi sokuthi lento oyikhuluma ngayo uzoyimela yini kodwa ke kusuke kungaliyo kuyoliwa kodwa yena ukuvela kwayo kusho kona ukuthi sekukhona manje kufuna kwenziwe Unjani loyo mnumzane? ngiye ngithi abantu kungcono ukuthi bayibonele lo mnumzane lapha ngoba masizomchaza kakhulu la emafonini nasemakhamereni umuntu uzobona ngathi kuyadlala lo mnumzane lona ufuna ukuthi umbone wena uma uvela lapha ngoba uyovela uyinhlobo ezihlukahlukene kakhulu ngoba abaningi labanumzane abahlala lapha kungenzeka kuvele uzomthanda kuyenzeka kuvele ungeke uzomthanda manje ke ngingwa ukuthi kuyohambelana nesiphiwo sakho nabakini ukuthi labakini bathini mina ke ngiyobe sengiyabona ke njengoprofessor ukuthi cha makuvela into enjengale siyaqhubeka yini ngoba angeke into enjengalena ngithi kuwe ngizoyihlola uyifuna wena angiyihloli mina ngenza lokhu ukuthi wena ufike nesibindi ngibese ngiyokhulekela ngaso isibindi lapha ila kuzovela khona ke ngiyazi ke makuvela lokhu siyaqhubeka makuvela lokhu asiqhubeki makuvela lokhu hayi izinto zethu ziyazivuma siyaphambili kodwa makuvela lokhu mina nawe kufuna siyibone indlela esenze ngayo ngoba kuyenzeka ukuthi sisafika nje sakhulekela sisafuna ukubasa sivele sithelwe ngamanzi sisaphazelwe ngamanzi lapho ke kukhona umngozi obuzayo sekufuna mina nawe sibone ukuthi cha abakina abayivumi lento
sekufuna ngijike nawe ke mkhulu lapho siyohlala phansi siphinde sibonisane ukuthi inhlanhla sesiyikhanda njani la kuwe esimeni sakho sokuphila ngenye indlela. Sesiba nezindlela ke lapho ngoba kusuke kungasadlalwa impela. Okay, first time wena umbona lo mnumzana zangwathuka. Mkhulu kuzoba nzima ukuthi ngithi kuwe ngizawuthuka ngoba izinto zakhona eziningi zalabanumzane zafakwa emzimbeni kimi. Mangihambela lamazwe lawa ngiyofunda noma ngiyokhulekela ukuthi abantu bahluphekile bafuna into enjengale. Kufike kube khona izinto ezifakwa namzimbeni. Yizo lezi zinto ezingixhumanisa nalabantu abahlala lapha emanzini. Ngoba okokuqala ukukhulekela emanzini awukwazi ukuthi wena ufike wakhuluma nenyoka emanzini. Inyoka yathi inyoka iyathunywa ukuze iphume. Ngokuhlukahlukana kwazi inyoka zithunywa yibhoki ngoba ibhoki isuke zazi ukuthi wena uzenga nayikho inyoka isuke yazi ukuthi wena emanzini uzokwenzana. Kodwa yona isibhoki yiso esixhumene nani nenyoka ngoba kunabantu abashonela emfuleni bangalando. Kunabantu abathathwa izinyoka abahlale ngaphansi abangalando. Labo bantu lapho bafa bakwazi ukukhuluma, bafa bayazi ilanguage yasemhlabeni. Ingakho masifike sikhuluma lapha sikhulekela kubo kuba yibo abakhuluma abadlulisa le language le thina siyikhulumayo bayindlulisele kulabanumzane bani bamanzi. Ngoba angeke inyoka yazi ukuthi mangithi kuyo ngiyayibingelela yazi ukuthi ngisho ukuthini. Mina ngizokhuluma nomuntu oyiphethe ongiyena ohlala laphansi ongiyena ozosiza isizulu sami. Ngoba loyo muntu lo uhleli la mfuleni uzinzile khona washonela khona iminingi imimoya elapha yana emfuleni engalandiwe. Usho ukuthi umfula awusi clean ngendlela lethi nesicabanga ngayo. Cha, akuyona yonke imfula eclean ngalendlela esicabanga ngayo thina. Kanjani imfula esila phezileko or efailure? Ake ngibekise nje ngizwe umuntu akhuluma ngolwandle athi umuntu ngingena olwandle ngase inkinga zami zaphela. Kuyahlukana ukuthi inkinga zini lezi oyanazo olwandle ngoba ulwandle isikhathi esiningi uma ukhipha ibhadi noma ukhipha isipoko usikhipha kumuntu usikhiphele elwandle sisala kuphi. Lo zofika yena azogeza la lwandle athi ugeza isipoko akasithathi ini lesipoko esila. Amandiya onke uma kuthiwa ashonile nemlotha nabelungu bayawuthatha bawufakele bawuqhitha kuphi olwandle. Futhi ziningi izinkinga ezilapha kuphi olwandle. Uyayibona lento manje nawe kuyadependa ke mawufika nezakho ukuthi bayazamukela noma bazamukeli. Ingakho uzwa abantu bakudala bathi if uke kwenzeka wabulala umuntu ungayo olwandle ngoba uzosuka udibane nabantu abarong labe bangakuthanda ukubulawa noma nabo ababulawa kabuhlungu. Uyabona babe sebakuthathela lokuthi usho ukuthi wena nawe ungumbulali ngoba umuntu owabulawa ngeke amthande umbulali. Uyayibona lento le manje kuyenzeka ukuthi ngalelo langa lelo uthi uyafika duza nolwandle ulibone liyayikhulumela kulwandle ubone likhupha amagagasi liza kuwe uyihlelele esihlabathini ulibone liza amagagasi uyabona hayi namhlanje ngathi ngihlangane nento ezirong la sekufuna uqhele manje uye ekudeni nalo uyabona ukuthi uhlangane nalabantu abangafuni into ethile elakuwe akusibo bonke abantu obafaka elwandle baphile. Akunakuthi batsho ilwandle lasemhlanga nangale South Beach lihlukile because ngapha ku clean nyana ngapha kuyaphithisa liyafana ngeke lizehluke ngoba lonke ulwandle igama lakho ulwandle konke okwenzeka ngale ngapha nangapha kuyenzeka. Yebo okay. Yeah. So ke manje ke ngingakwazi kanjani lapho ukuthi nawo lo mfula uclean lo awunawo awukufeila ngemimoya nezibhoki. Kumuntu kanjani kumuntu ozothwala noma kumuntu okay kunalabantu abakuthiwa bahlambulula ithunywa nani baphiwe banesiphiwo angeke ngiqhile ngabo ngoba mina ngiyigedla mina ngiyinyanga angeke ngazi ukuthi le mimoya baboniswa kanjani ukuthi abangene lapha mina engisuke ngiyokwenza kuleyo mfula ngiyokufiqa phambili okuyinkinga nokuzoba inkinga ngiyokubona sengubona ngamehla ayikho into ezongibonisa lokho ukuthi ngiyoba nenkinga leyo nkinga ngiyithola phambili kodwa izinto ezisemzimbeni wami yize ezovimba ukuthi kungenzeki nedi ngibone ukuthi lapha kuyalinyala lapha kuhamba kahle izinto ezisemzimbeni ezovikela mina okusho ukuthi wena uzobusemva kwami ngaleyo ndlela ke nawe uzobe uyavikeleka ngoba ngeke ngithi wena ngene emfuleni ngithi hamba phambili ungene emfuleni andi ufuna uqale mina ngene emfuleni ngikhulekele mangikhulekele emfuleni mina ngiyobona ke mina ukuthi cha lana lo muntu engihamba naye bamfuna akakufuneki kodwa ngaleyo ndlela leyo anginokulimala mina ngenxa
yezinto ezithile kufuna nami zingivikele njengenyanga ukuthi mangena kulomfula lona mangiphume ngiphila ngingalimali kodwa ngibone ukuthi kune warning ethi angingasondeli eduze nalamanzi. Thokoza ke. Yeah, ake sibuyele back kilento yesibindi nesichaze ngama details wayo. Uyafika emanzini uphethe isibindi uyasibasa and then amanzi ayaphuma lapho vana kuyisign ukuthi lento le engenzeki ikhambani lapho. Siyafika ke nesibindi lesi. Masifika nesibindi kuya depend. Uma uyidlozi lakho ngoba masuka siya khona lapha yana ngizobika mina. Ngibekela abakithi. Nabangiphethe. Yeah. Ngisho ukuthi cha ngihamba nana ngumfoka bani siyakhulekela manje sisaye emfuleni siyosebenza masisebenza nalomuntu lapha siyokhulekela inhlanhla kuye 8088 bese ke bona bathi nike lapho bayathula sesishisile impepho usho ukuthi bona indlela yophendula ngayo bophendula masifika le yophendula labantu bamanzi sebahlangene nalabantu bethini besibaphahla ukuthi cha siyakwenza lokho noma cha. Kuyenzeka ke njoba ngisho ukuthi sifica umnumzana ahlela athamela ilanga. Sesiyabona ukuthi hayi umnumzane lo usilindile vele uzovela hambe ke ngiyabona lapho ukuthi idlozi lakhe liyavuma akali nangu ayihambela kahle usobaba angena emanzini. Sesiyenza into zethu siyasho okay sesithenga ke ezinye izinto esizoyijijela lapha emfuleni. Jama mkhulu jama. Akangena emanzini wenzani? Uyongena ezindla kuyadive. Uyongena kamba kahle ngaphandle kwempi. Uyoyihambela nje kahle slowly ngaphandle kwempi uyosibuka. Kube kabili futhi aphume emaphakathi nendawo aphakamisa ikhanda. Simbone siseza la aceda sithele. Kodwa manje waphamisa ikhanda weza ngathi uza kithi. Wafika wajika la sime ngakhona wabuyela emuva iwarning leyo asaqhubeki nalomsebenzi leyo bezosixosha angeke ithi mayifika iphakamisa uluthi ifika kithi ifike imisibuke kuphela uyofika bese yaguquka ishala amanzi asisaphazelela amanzi hayi kukhona okwrong abavuma. Okay, uza in a form of what yomoya or uza ngeyomnyama uyambona ngamehla akho moya lapho uyambona nje straight na phansi ufana nami nawe like so uzofika njoba ngithi le mimoya ithunyelwa ile spirit salabantu abahambayo ngibo labathumela le spirit ukuthi asiye lapha yana siyokwenza ukuthi nokuthi kodwa labo baba njengenyoka uyibona ayikho ukuthi uzoyibona ebusuku lelo uzoyibona nje kahle ukuthi nayi iyavela iyasibuka nayi iyasithela uzoyibona sisasosa futhi lesibindi leli mawukuthi uyayinaka izinto futhi kungavuka enye kungasabi le mhlawumbe le yabe igreen nyana uyibona sekuvuka ebrown iphinde nayisithele hayi usho ukuthi siyaphambili nalento hayi yonke into iyaphila kithi isibindi angisho ukuthi sengitshela inyanga ukuthi ayigijimeke manje nabantu ziye lapha emfuleni ifike lapha sezosibili ningayosi into ongayazi lento leni ibuya kude isithwalo lesi saseTanzania awuvele nje ugijimene esibindi lapha emfuleni ngoba uzwa nesibindi ungazi nalo ukuthi sifakwani lesibindi ukuze babone ukuthi cha uzokhulekela uzonceka nje so nithatha into eyirong ugijimene ibindi nabantu lapha abantu balinywe inyoka ungakwenzi lokho woza kithi mawufuna ukufunda leso sithwalo sikwenzele sikufundise leso sithwalo bese kungikhanya ukwenza abantu ngoba kuyini kunobungozi obukhulu kabi ngoba kwesinye isikhathi uyoyindlula kanti la silahleni lesibindi lesi siya naso lapha sesisentshenziwe sesigcotshisiwe ukuthi asiyithole iwarning asikhuzwe kahle njengengane kuthiwa hambani akulungi awuvela ukuthatha nje isibindi sokugijimela lapha ngoba sinale inkinga ke leyo ukuthi sithi singakhuluma la kuma camera sithola abantu abaphethe izibindi sebagijima la mfuleni yabo njengoba ngikhulumile nje manje imfula eminingi uzayithola igcwele izibindi sebabalekile fanele babe phansi ubalekile Alright, so kunezinto ozithengwako bo sayiphathekilelo hlangothi ukuthi nezinto ezithengwako kuba khona ugologo ombili ubovu nomhlophe imali engama coins kuba u70 rand wama coins ngapha 70 rand ngapha kusho ukuthi 140 loyo ama coins ugologo nawo mbili bese sekuba ngeminye imithi ke esetshenziswa bese kuba ngama sweet ama extra strong lawa azojijelwa lapha phakathi nalo tshwala konke sikujijela lapha phakathi kodwa isibindi lesi
sizososa sishiye la ngeke sisifice siphelele ingakho kusasa sizobuya sizosilanda bese siyasigaya lesibindi lesi yiso ke lesi esizothi masigqaba wena bese sisihambisa la mzimbeni wakho sesikhulekela ngaso siyabatshengisa ukuthi nangu lo muntu ofuna inamandla sisihambisa la kuwe ukhumbule sisosile yabo mase sibuya senza njani siyasigasa sifaka amanye amakhubalo sesiyakusika sesisithintisa konke la kulamalungu akho sesho ukuthi sesiyagqaba siyakukhuhlela kodwa ufuna wazi ukuthi njalo ngonyaka awusamikisi lesibindi ke kukhona izinto kubese ofuna uyithenge njalo uyoyimikisa lapha kuze kuhambe kahle njalo ngonyaka uyavuselela akubulali umuntu akufi umuntu kodwa uba namandla ngabe usemathendeni ngabe unamabhizinisi ngabe unezitoro uba namandla ngenye indlela izinto zakho zihlale nje ikhanyile akho nomuntu ke okuphazamisa kalula nje awuphazamise kalula so uvikelekile u strong umile nje so manje sike kuleso sithalo uyalingana nomuntu onenkanyamba lapha ngamandla angeke nilingane kodwa umuntu onenkanyamba ukuthi into efaka inkanyamba kakhulu mkhulu ithanda ukujula ngoba sineyindawo lapha khona kunendawo njengake ngabizwa kuyiplaza elalinenkanyamba ngabuya ngalelo la ekuseni angizange ngenza lutho ngoba lenkanyamba leyana yayiliphethe leplaza lo mnikazi wale plaza wayethwele ngalenkanyamba wasiyalithengisa kanti kahle lithengiswa abantu abakhe nawashona manje lo muntu othengele la njalo ngo6 inkanyamba isuka kule damu la plazini izogada lo muzi igada konke inkomo kodwa ngelanga idla inkomo kodwa inkomo zakhona zipheli iyayilusa futhi yona njalo ngelanga kufa inkomo la eplazini so lo muntu lo wayekhala ngokuthi angeke afelwe inkomo yena njalo kufa inkomo lento idla inkomo ngathi mase ngifika khona ngalo understanda lemimoya ngathi mangena nje endlini kwaphela kwathi kungabo 6 yabe kuvusha umoya ize kulomuzi uzwa ngomoya ubonise isuka kule damu manje iza kuphi la ekhaya seyizogada manje sekusentambama izophinde futhi ekseni lokuya ngabo 6 uzwe futhi umoya seyiyasuka iyahamba iya kuphi lapha edamini layo manje inkanyamba isikhathi esiningi kukahle ukuyisebenzisa enini mawuthwele ngayo ekuthenini njengabantu abanamaplaza awukwazi ukuthi uzozama ukuthwala ngenkanyamba uhlala phakathi kwabantu emalokishini abantu the day yokwata iroof yohamba nabo makhelwane bosala babudengdeng akusinto yokudlalela inkanyamba ungadlala ngako konke lokho kunye kodwa nje yabona enkanyambeni akusinto yokudlalela ngayibona leyo nto leyo angizwanga bathi so bafuna ukuyikhipha lapha bona bafuna ukuthi ihambe lese ekhaya layo lenkanyamba yalandwa wathiwa izokwenza lokho seyenza lento leyo kwayalandelwa yona manje ungibani ke wena uzophikisana naye ekhaya layo uba seyikhaya layo phela leli shothi sewundiza wena phela manje uzoyithinta ekhaya layo awuzawundiza awazi ukuyikhipha uzayikhipha uyisephi akufani namlambo phela lento le inkanyamba ayifani namlambo ingozi kakhulu ifuna umuntu onayo naye inkanyamba umuye ongazama ukuyikhipha wena nje umuntu generally angeke ukuthi wena umili uyoqupha inyoka ukuthi ayisuke ulokhu zenkanyamba ihambe yolimali impela even nabo belungu bayayazi ubungozi bayo abantu abasondele kuyo kakhulu kodwa ubungozi bayo bayazi manje ngasadlala ukuthi ayisadlali angeke le ayinamuthi ayinacatshwa ukuthi wacatshwa yondiza phezulu ushaya phansi ngeqolo kube ukuphela kwakho sure Jesus uNkulunkulu le yanto uNkulunkulu all right so ke le yesibindi ke kusho ukuthi ke amandla khona nawo are strong but not on the same level as inkanyamba ne a strong la malini la ngasikhona mina strong la malini la ikuvuleni inhlanhla ekuthandekeni yonke into yakhe ihambe ngomumo so ke kusho ukuthi ke na ungiyo ke mase ushonile nezinto zakho ziyalandela nazo la kuloko kwami ngikhulumayo nje mawushonile sekuthulekile ushonile nje ushonile akho umuntu ozohlupheka akho umuntu mntwana akho ufuna gijima yokushisa izibindi lapha sho sekuphelile nje kuma ufuna baqhubeke naloko ayikho into ephelayo ayikho ufuna into ehambayo kuyathula nje angithi ingqabo bezikuwe sokushonile akusekho lutho umzimba lesukhandle sikhanda umzimba wakho niwebonikela ngithi mawungasekho awusekho akusekho umuntu ohluphekayo yes mara ithusi na we process yayo kuyenza like
iyathusa kodwa phela sesawuthina oba sayifunda sesiyayazi le. Yeah. Ingakho ngithi angiyenzi. Lokhu ngizwa ngithi angiyenzi manje ngimile ngose ngiqale mhlambe ngale kubo August. Yeah. Kuzobe kungcono ngoba manje kusebusika. Yeah. Kunalento le mimoya engeke ishayisane kahle kusebusika manje. Seasonal ne? Kunalama season ayo. Ukuthi manje ungaya manje ngeke uye. So yes says so ke no abantu abafika ko no banikeza siphi isithwalo noma esitile ikhona liso lesedlozi yiso lesi eselokhu esenkanyama bese siba nesemfu isemfu lesemvu ke sithe naso ukujula manje kuba akusizo leza kudala izithwalo lokuthi uhlabe imvu sohamba nemvu sohamba nekhanda so wenzani cha lekhanda ke manje liyashiswa mangishisa lekhanda lalemvu sengililumbile ngalenza lento le yalapha ekhaya ngithi mangicala ukulishisa noma kuthiwa izulu belibalele ilanga libalele lizimbemba ngidwa ngithi mangicala ukishisa lekhanda ngikhulekela kuvele kushintshe lesimo sezulu makushintsha lesimo sezulu sengiyaphuma nomkhonto onguhlaba phansi sengiyakhuluma ukuthi cha ningathuki ngikhulekela inhlanhla kubani wakabani ngithi akahambe ayophatha endaweni ethile abe inyanga noma abe ngusomabhizinisi oxavile noma abe yini kuyadepend ukuthi wena uyini ulobula phinde inqamukani izulu phakathi lithi seliyayeka libuye ilanga lesithwala esinzima kakhulu osenzela umuntu osuke azi ukuthi ufunani isithwalo futhi esifasti kakhulu naso la ezimalini fanele bafunane umuntu ofuna ini lo uwenza ngesithwalo umuntu onamabhizinisi naye umuntu mhlambe onamathenda umuntu onezitoro umuntu oyisebenzayo uyashisela noma wenzani nethi nje la azofika yena asebenzele khona ofika beyinkosi ngoba ngisuwe mina umanana umcusi ngisuwe sengimbekile lo muntu ukuthi uyoba inkosi lapho kuleyo ndawo ingakho mangishisa lekhanda ngeyipheli 5 minutes lisha lekhanda kuyobe sekushintsha lesimo sezulu lidume lithi gogogogogo bese ngiyaphuma ke nalomkhonto wami wakhona engahamba ngawulanda ngoba lo mkhonto lona ke uhlukile akusiwo lo walapha emakhemisi noma kuphi wakhiwe lona ngahamba ngawulanda ngabuya nawo bese ngohloma phansi ngoba mangikhulekela lana mina lezulu lisongaqhamuki la so eqhamuka le la ngalanda khona lo mkhonto nale mithi ngaye la ngalanda khona lesithwalo ingakho mangihlaba lo mkhonto okusho ukuthi ke yimina lokhulekelayo sengiyayibika ukuthi mina ngibani wakabani ngizokhulekela inhlanhla kubani wakabani ngicela ukuthi nimvume lapho kuleyo ndawo leyo nimbeke abe inkosi usukubekwa yimina ukuthi uba inkosi ke manje kuleyo ndawo leyo mangithi ngubeka la eGoli use Davidton mhlawumbe ngikubeka khona makuthi njengami nje Peter Tiff ngoba ngiyinkosi yakhona nami ngabekwa ilaba ukuthi ngibe inkosi angizenzeli ngabekwa ngawo lo mkhonto ukuthi ngibe inkosi ngalomkhonto imali ngithoma ukuyibona after how long makwenze njani mawuthwale ngalelo khozanyana yes ake ngikucacisele lapho umbuzo omuhle kakhulu loyo ngoba inkinga ke esihlangabezana nayo yiyo le ndaba yamalanga nokuthi mkhulu yazi mkhulu lapha ngizawuqala nini ukuba ngizocala nini ukuthi ngibe nemali ngibe rich masikunikeza isithwalo noma sikunikeza amandla uthi mawufika kuleyo ndawo kube khona izinto oyishisayo lezi zinto oyishisayo ake ngithi une tavern lezi zinto oyishisayo ufuna ukwazi lokho kube iqiniso kuwe ukuthi lama customers ukuwafuna wena mhlambe kunamanye amathavela la lezi zinto lezi mawuyishisa noma uyihlanganisa manje uyishisa ziyakhuphuka ziye phezulu ziyobuka lemimoya ukuthi abantu balabaphila kuphi labantu lobo bafunayo wena bakuphi isiyasesha lento njengokuthi mawuthatha ifoni uthi search iyasesha lento manje ifuna ukubamba inetwork ibona ukuthi cha lana usebenza kanje umuntu okuphazamisayo yiloya ugcwala abantu lapha makugcwala abantu lapha wena awusakhona ukusebenza sekufuna ke zona zeyolivala loya ukuze kuvuleke la kuwe ukuthi wena ukwazi manje ukubone uoperator lo yafuna valeke ungathi nizo operator no2 cha kufuna kube yi1 inkosi kufuna kuvaleke loyo ingakho ke mase sikwenzele lento lena kuneminye imithi engeke ngiyichaze
la kodwa le mithi lena siyesithathe itshe nje bathi umgubane ngiushaya umgubane nguvithize bese ngiyawugaya ngohlanganise nalomuthi ngenze ngazi ukuthi ngenza ibumba uyalazi ibumba nithi iningi isiluku iclay bese ngikunika lona ukuthi uthathe lento le uyoyigubhela duze kwalomuntu othi wena nguyokuphazamisayo lento leyo muntu loyo imvala thimthaqa makuthi benama customer ayi30 kuzoba na one we customer onke lama customer azoza kuwe ngoba uvalekile noma lo muntu kuze angenele ngama customer ufuna tshintsha indawo ingakho ukuthi besuke sikhulekela ukuthi wena iba inkosi lapho kuleyo ndawo ngoba akekho umuntu ophinda khona operator kuleyo ndawo leyo nto leyo ke noma kuthi umuntu wakho ustrong kanjani noma ungafutha unikezwe inani uthi uyafutha uyavula ngiyawusoza masikuvale kanjani ama customer atholwa yilo muntu lo ozekimi nguye owinayo manje othola onke ama customer wena uvalekile kuyofuna manje usuke la ke ngithi la gole eGB Stadium ufuna manje usuke mhlambe uyozama eSoweto inhlanhla uzofika eSoweto usebenzeke kodwa la eGB Stadium uvaliwe ayikho into ophinda uyenzela usebenza umuntu oyi1 nje kuphela iyo usebenza umuntu oyi1 noma nje ubona ithavela ukuthi amabhiya ahlala agcwele ifridge akusathengi mo bandlula lana baye kamakhelwane sinabo ubungozi leso asinabo ubungozi ngoba sakhiwa ngemvu asinabo nje ubungozi si right yiso futhi nabafundisi bayasithanda ke leso nabafundisi bayasithanda ukuthi abantu bagcwalele kuye bangayi kulamanye amasonto banikele futhi labantu la isontweni noma kuthiwa wena usuka kulesonto leli bonganikeli kodwa mawufika lapho uyikhuthe kulela sonto leli unikele mawubona ukuthi le mali ngathi unika ngalo incane ungaze ukhiphe nane emoto unikele ngoba thina senze lento yemvu yazi nengizuza yena i1 uyasona mkhulu akazi ukuthi kubhekwaphi ngicina nje ukubona bangidlula kusontwa akazi ukuthi libhekephi kodwa ngiyabafundisi ngiyababona kodwa nje isonto angifiki kodwa bona abafundisi siyabonana kodwa isonto cha ama appointments futhi asibonani ke mina sibonana ebusuku isikhathi esiningi bayasho ukuthi hayi kuyabheda ndoda sifuna ungena ngobusuku abanye kuyasuka ke uye kubuye kakhe athi nje ngamane ngenze noma beyini kodwa nje mawufike kami bafundisi banjalo ishazi nemkhulu bengifuna ukukubuza eminye imibuzo na especially usithashele yelumbo ne but bengifuna ukubuza ngithola enye video like ku TikTok lapha ukuthi kunomunye ubaba lapha washona ne but angazi nami ukuthi uhambe walala kuphi ne but ukulala kwakhe kumenza waba se situation yokuthi nawo uyagula ne enogula kwakhe ukuthi bashone bangathinta amanzi uyanuka njengenja so uthi basho ngathi ihlo wakhe beloku ifutheka like yabona iballoon mayifutha ikhanda like lokhu lafutheka like ihlo yakhe iba inkulu like ngathi iballoon or something ake sicale sithinte nje lento kuthiwa ilumbo ilumbo imithi makuthiwa bakulumba ngemithi imithi ehlanganisiwe kodwa ke manje inikezwa lento kuthiwa i-direction ukuthi ke kufuna ifike yenzeni kuwe kuyadependa ke ukuthi wena uyalumbeka yini noma ulumbeki kunalamalumbo angena ngokuthi abantu balale kunalelumbo lelingena ngokuthi uleqe kodwa awasi strong lawa athunyelwayo nalawa phephethwayo awa strong ilawa ngena mawulala kakhulu ungumuntu nje othanda mhlambe ukulala noma ukulala nje kuthiwa uthanda abafazi uthanda amadoda abantu noma abafazi abantu abashadile uyayibona ilumbo lelo liyakwazi ukungena ke lelo alike ligeje ke lelo agejayo ilawashiswayo siwathumela ilawa esweqayo athi umuntu ubekile kodwa lawa angena ngokuthi kulalwe ayingozi kakhulu lawo ngoba ayawenza umsebenzi ngoba ilumbo isikhathi esiningi kuze likwazi ukuthi ngesilungu bathi uactivateka ufuna lithola igazi lithola indawo lezafika ihlale khona ingakho umuntu athi umuntu udlisiwe bese lifika lento la ngaphathi lezilwane ziyavuka so yakhona ukumcontrol ukuthi mawuthi le athi le mawuthi ngifuna ukuthi akwenza ingoba lafike lathola indawo eyigazi liyafike likwazi ukuvuka liphile ngoba ilumbo likhandwa ngemithi eminingi bese kufakwa bona labovuka namathambo engengiwabale abakhona ngoba lento kufuna ukuthi ibe ne direction ukuthi mawufika lapha wenza ukuthi nokuthi nale izilwane ezithile
njengelwane kuthiwa ama big 5 ziyasebenza kakhulu kumalumbu even nayo inyoka ngoba manje la ungathi uyahamba la kuvukelwe inyoka usathi usamangala ikabhe uvuvukala umbala ushona bekungana nyoka la uyayibona ilumbo leli silibiza ngani ngali ilumbo walala nomuntu kwangena inyoka esiswini seyiyaphila lenyoka idla inhlanhla kuwe iyagudluza la idla konke ukudla mawudla manje ulamba manje uyabona so ke uyakwazi umnikazi welumbu ukuthi mase lingene ngaphakathi alicontrol alitshela ukuthi manje hamba ekhanda vala inqondo yenyaweni manje avuvukala inyawo uhlezi nje wena izinto zakho ziba complicated kufana noma kuthi uyahamba uyofuna umsebenzi unelumbo makabo liyamtshela lelumbu ukuthi nanga ufuna umsebenzi athi ke abafike bamxoshela lapha egate bachashe bonke abantu phambi kwakho ujikiso ilumbo ke lelo so sikhuluma ngelumbo Lingozi ne lingozi kakhulu kunayo yonke into ilumbo yiyo into esahamba phambili ngokudestroy impilo zabantu ilumbo linzima kakhulu mayeke le ngifuna ukwazi nasi lilumbu lokuthi umuntu afutheke like suke nakhona balinikeza direction ukuthi mde ube ngaleyo ndlela leyo okay mkhulu liyavuswe ilumbu uthiwe malifika kuwe liphile mase liphila kuwe lo muntu kufana nokuthi umnikazi welumbo uphethe remote yangizwa selingaphakathi angikulona yena so ne remote makathi volume liyaphakamisa ivolume ilumbo ngaphakathi makathi awume kancane umiyeke aphefumule namhlanje uzwe kuthiwa lo muntu ngathi inqondo yakhe namhla ingcono ngathi uyasizwa ukuthi sithini phinde futhi kukhwishise kwenzeka ukuthi ingoba kukhona umuntu olicontrolayo lelumbo ngaphakathi mawuthi wena umuntu lo ufutheka ikhanda ukusho ukuthi kusho lo athi ngifuna ukuthi ayenzeke ukuthi angithi nalo lele la ngaphansi makathi umuntu uvuvukala lokho kwakho kokuchama kube kukhulu kuvele kube kukhulu kudumbe kube nganga ukuthi ungazi impela ungakhona ukuhamba ufuna ukugcoka vele eMorocco lapho ube ufuna ukugcoka irock sekunzima into enzima enenana kulapheni kuyinto enzima kakhulu ingakabe laphi nje sebakhuphule ukulapha ilumbo kubo 9000 ngoba manje kuyasetshenzwa uthi ubophele ngaloko kwakho ukuthi khona ukushodisile ningalapheki ufuna manje ugijime futhi uyozama ukuthi nokuthi uhlanganise ubone ukuthi hayi uyakhona ukukhipha ukukhipha ilumbo umsebenzi akufani nokukhipha ifish emanzini ifish uyayidonsa yabona ize kuwe ilumbo uthi usathi useza nalo lilwe kakhulu uthi umuntu uselimenza abe wese but abantu sifike nalomuntu a right la ebengekwenzi ukuthi manje yini sifike kuwe so wese seyinkinga manje le ingako kuyabiza ukulapha ilumbo uyabona nje la igoli ngingabhedi nginaba abantu abaningi engeke ngabalapha ngelumbo athi umuntu kushisa la athi umuntu akasayi kulokhuzanyana noma uya akasaqedi athi nje kuyashisa la baningabe ngibalaphile ke nabanye ke ababazi udokotela uManana bazawusho emalumbeni cha bengwalapha ngingekho angizi bengivele nje ngibafakele lemithi ngibatshela ukuthi abenza ukuthi nokuthi mehluko bonke abake bakungabalapha ilumbo akekho wakwabuya wakhala nedi kuphela kuyasetshenzwa ke laswini ngoba nenqondo kufuna ukuthi lento uyenze kunomuntu okhona ozokwazi ukubamba mase isuka lezi zinto baphela uyajuluka ngoba lezi zinto lezi engiyikhandayo zokukhipha ilumbo zisebenziswa kakhulu izilwane ngathi mangichaza la ngebaphindela abantu bafuna ukuyisebenzisa kodwa mase la ngaphakathi soliphuzile langena laswini liyaguduza liyaguduza ngoba nalemuva leku oxozo uyezwe uyashisa oxozo mawuya uyohlala phansi uyayiswa oxozo isisu siyakhala sivuvukala ngapha sivuvukale ngapha kusuke kuliwa lapha phakathi ngoba isigcingo sakho nafuna kuphunywe phansi kusuke kubanjwe ngeyihluthu sokuphuma ini uphuma uzoza nje wena ngeke ubone uzoza ukuthi vu mawuye toilet uzoza kwathi unomoya uzoza ukuthi vu mawu toilet mawuthi uyaphakama uyabuka ubona lutho kuyaliwa kuyaphuma kodwa kuzophuma kodwa ukungena kwalo ngena lula right ngena lula kodwa unzima ukulikhipha so kusho ukuthi lo phethe remote uyeza wengasasebenzi maseliphumini angithi nje omunye mawukuthiwa lento seyingene kahle omunye noma kuthiwa ufuna ukukhishwa uyabona
angakujikela endleleni akushaya akuthethi uyamloyisa mawuthi wena nje akusekumanana ayokukhipha inumbu ngeke nifike kimi uzokutshela ayihamba nemoto yakho ngiyajika ngiyahike selimtshelile lo ukuthi hey naku bawungikhipha kanti ukuphi baba avuse lona ashunqisa akhulume lo remote hayi umuntu wakho umbona sahlanya omunye ke vele akufiki nalokho uzomgibeza kusuke kuyi mistake nje uzomgibeza avuma angithi lento ifana naledliso yeah umuntu wakhe mawuthi ufuna ukuyomkhipha uyomhlanzisa nithi ningamtsheli uzonihlula lo muntu noma kuthiwa seniyibekile inyanga naye kuthiwa wonke umuntu uyaphalaza athi yena ngeke akhona uzawuxabana nomama wakhe athi angaphinda aphalaza futhi unamandla ngokunishaya kanilalisa noma nibayi5 ngeyibhakela nilale phansi aceda necenga ngaphezulu athi ningamjwayeli la liba strong athi kunezilwane phakathi njengoba ngithi mangithi kunalama big 5 ngisho ukuthi kunale izilwane lezi ezinamandla lezi ozazi lezi ezinamandla azisali makwakhiwa lezi ubezi ne zingena noma beyikuphi lapha kufuna zingene khona zingene zakhe futhi ihlale zoze iphume kwemhlazana kuphuma umoya mara iyaba khona reason like isikhathi esiningi umuntu navale mhlawumbe izikwazi uconsulta yazilonga ufuna ukumfakela ilumbu kimi ngiyaba nabo abantu athi umuntu indoda yami ayisanginikeza imali ngizonda kabi indoda engamnika umfazi imali kanti ihlala naye iyonikeza abonondindo ngiyasilalela le story makuthi angisikholwa futhi kahle ngiyasilandelela indoda nje uthatha imali yoyinika abonondindo umfazi akhala endlini kodwa apheka washa ngani lesi ke ngiyathola ukuthi kanjani okay ke mawungithole kusebusuku ke vele ngeke ngikhona ukuba isayidingi seshe kodwa imfazi masayibekile ukuthi wena ulala endlini imali awuyikhiphi kodwa uyasebenza hayi uNkulunkulu mana ngijezise ngaloko vele ngiyamnikeza ufuna ngimnikeze kona ukuthintitha akuthintitha amadleba abheke phansi aqonda abheke phansi ashunqa uzomnike le mali yeah so ke manje nakunjalo ukusho ukuthini uzokuchinja in between ukushintsha kwakhe na awukushintsha manje 3 days nje amfakile hawu dance impela udance impela ke la all right okay yeah so mayeke mkhulu ke asinokhanja also check ezinye izinto lokuthi usiza abantu ngazo abantu nabafuna ukuconsulta kiyo o specialize ngazo ya sikhipha ilumbu sikhipha umdliwa ngoba abantu base South Africa babulawa umdliwa kakhulu lokumemiswa izibhoka abangazazi uthola ukuthi umuntu uhamba nesibhoko uhamba namathunzi amnyama yini vele umdliwa ake sithombe phasi kuhle umdliwa yinto ephazamisa abantu kakhulu la South Africa ngoba umdliwa uyafana nezilwane kodwa umdliwa wona ungeni ngaphakathi uphila la kuwe emzimbeni wakho kufike lokumdliwa kucoshe lezidalwa zakini leziphila la kulomzimba bese kuhlala kona kona kuhlalela ukubhidliza lempilo yakho makufuna wena ngabe manje uthola umsebenzi khamba nawe kahle ufikele nakukonele makufuna wena ngabe manje uthola imali umuntu akufonele kahle akutshela ngizokunika imali engaka khululeka mngani wami umthola umuntu asashintshile angasakufuni ukukunika imali hayi mngani wami sizosebenza senza ithende lithile mawuceda umuntu umthola sosebenza nomunye lesinyama sila kuwe naye uzwa kucasukela uyakucabanga yena ukuthi umuntu right kuye niyaphilelana kodwa lekhathi afuna kwenzele into enhle akuyilumba lilokhuzanyana umdliwa awuyifuni into enhle bayayiphendula nezidalwa zakini njoba mina ngilungisa imsamo nje iSouth Africa yonke kuyofika phansi kubona KZN bayakwazi ukuphendula idlozi lakini abantu libe umdliwa kuwe libe mnyama lethe nje lamabhadodo ukuthi wena uhlezi ushaywa mawungashaywa ushayiswa imoto mawushayiswa imoto uwanemoto okusho lapho seyihambelana nani ke leyo nto ekhehle seyihambelana nalento le ekuthiwa ngamanzi amnyama nelokhuzanyana nomdliwa into ecisha ifana kuhluke nje mawukubiza kodwa yinto ecisha ifane ngoba nakumanzi amnyama kulungi lutho uba mnyama nje uba sebumnyameni yonke into nje mawuthi uyayenza wena noma kuthiwa wenzani kuvele kube mnyama ubone ukuthi yazi lapha ngabe ngingenile ngaphuma lapha ngabe ngiright kodwa no akulungi akusi into efanako nokuthwala kwedlozi ukuthwala kwedlozi angithi njengoba ngisho ukuthi umuntu makathwala ngedlozi ekhaya nina nisala nani salina next
naso ke insala nomdliwa Oh nisala nomdliwa yena uthatha lokho abeke lokho ngoba ufuna kube khona phela lokho kuzokubhayizisa wena ukuze ungaboni ukuthi ushona aphi nempilo ubathi wenza izinto zingaphumeleli ingoba yena uthathe lokho okright washare lokho okright unike ifone umnike thatha ifone ngakunika itoys wena lokho uyakhalisa nje tu mina ngiyafona ngapha wenza njalo kumuntu othatha idlozi ushiya umdliwa lokho uzokubhayizisa wena ukuthi ungayindawo nje lokume endaweni eyodwa so kureverse kwayo kuthatha isikhathi esigangana ukuze kube right kuya ngalokuthi ungibhadale kanjani mina kuya ngalokuthi nje etafuleni ngoba mina ngiye ngihleke kakhulu mase ngibona imali angeke ngithanda ukuhleka imali ingekho ngoba into einzima kabi lezi ukuthi uzenze ngihle kakhulu mase le mali la tafuleni sengikubuka ke ukuthi hayi umdliwa wakho lo uyahamba ngoba mangibona le mali uswena lo mdliwa lo uzawuthathwa yiyo le mali la kimi usuke ngizowuthatha nami ngibona le mali ngithathe ke lo mdliwa wakho nami ngifake ebhodleleni ngihambe ngiyolahla uyathatha ufake ebhodleleni umdliwa yebo ngiyageza kunendlu lapha ekhaya ngifike ngugezele kuyo mawugeza lapha kule ndlu bese ngithatha lamanzi amanye amanzi ngifake eminye imithi ngiyavala ngoba mangigeza umdliwa ngiye ngifaka into ekuthiwa esagazana ngoba umdliwa omningi yalithanda igazi kathi uthebula ngale gazi noma nguthebule futhi inyanga inkinga bese sikhuluma la bese bathi bayakwazi noma sithenge inyama yenkomo ngikuqabe ngayo la mzimbile kathi kuphuma legazi ngikusule lamanceba la ngikuqabe khona mangusula lamanceba ngifake la bhodleleni bese ke ngikhande ezami ke ngiyavala le bhodlela sengithathile kanjalo lo mdliwa sengiyawuthatha ngiyophonsa emfuleni ingakho ngithi emfuleni kunzima naselwandle kunzima akunayo mafike lento lomdliwa lo uyaphila lapha emfuleni uyafika so kuyadependa mhlawumbe bekutokolosho njoba ngisho ukuthi umdliwa kuyadependa ukuthi umuntu ukushiyeni lapha mhlawumbe utokolosho noma yini utokolosho uma unawo uyazi labantu baphila kanjani ngabanotokolosho baphila ngokuthi njalo bayalalwa njalo ukuse bakhathele ngike ngaba lapha kabantu bebanotokolosho umama nobaba kwakunzima kwangithatha cishe 3 days kunzima ngoba utokolosho awuphumi kalula utokolosho awunukudlalisa ngegazi loyana wawuhlupha ngendlela yokuthi umama uthi kulo baba ngithintelani ngoba sesicedile nobaba athi hawu kanti awuneli yini abakenzi lutho labantu balele kungena ngapha kulo mama kungene ngapha kulo baba uyabona manje mangikhipha ngapha kulo mama ngoba kwaqale kwenza umama kuphela ngakukhipha kumama kwabaleka kwaya kulo baba fike kwahlala kulo baba kwalinda lo mama wabuye so kwagcina ke manje ke ubaba yize benga understand kwafuna umama achazele ubaba eze naye kimi ukuthi lento leni basebenza bobabili funa manje ngisebenze kubo bobabili kanene ilona vane seyifike ngaleyo ndlela fanele bayithethe iphi bona yazi utokolosho omkhulu uyawuthatha noma beyikupha ngeke ngithi ukuloywa kuphela kuyenzeka nje lento uyece ngoba kunabantu abageza lento bayigezele eitradini umuntu avuke ngo12 ebusuku anikwe imithi kuthiwa afika ageze la stradini ufike weqe wena la kuyahamba nawe kuyahlala la ku omunye uyakuthinta nje athi mkhulu kunjani kuthiwa ufika uthinta umuntu uyezwa uthinta umuntu sekungenile ku uzathatha ukuletha la ukuletha kumama uyaphila la kumama kuyabona hayi indlela elula ngathi kuyashisa ngapha kumama angihlale kumama lona uhlahlupha uhlala einyangeni kuzayele einyangeni angahambi nami angigcolise ngcono ngihlala ngisale la kumama sekuhleli ke la ekhaya umama makahamba kubona hayi ngathi uyendaweni ebhedayo unabafundisi kuhlala la kuwe wena uhleli endlini shoti nje ke uyabona udlala igame la kimi sesikuyathakatha la ngaphandle ne kakhulu ukuthakatha bu strong kakhulu ukudlula kulapha so ukuthi like la emifuleni labantu bayakhona bayokulahla khona fanele babe careful ne ufike wena uthi uzogezwa khona umthandazo ufike lapha ugeza ukuthatha ntambama soyezwa mani hayibo ngase ngisangijena ufika kulanda lemfuleni lokusukela kuyihlalele lapha kulahlwe khona yes alright mkhulu okhunye okwenzayo yini ake ngivale lapho manje kulapho nje emalumbeni kususeni isinyama amanzi amnyama ukugeza imsamo yizo izinto nje engibhizi ngazo kakhulu nalo kunikeza abantu amandla
mabafuna ngale dlozi kodwa ke la dlozi nisengimncane sengifuna ngifunde ngibuzisise kahle lokuthi ekhaya kwenzakalani yini umuntu afuna ukuthwala ngedlozi kwafuna ungichazela impela ngifuna ngibe neunderstanding ngoba abantu sengike ngababona uvela athi umuntu ke ekhaya idlozi abalenzi lutho manje ngithi yalibuye kimi abalenzi lutho hawu abazi nokwenza umsebenzi manje ngithi angilithathe kubingelani akhohlwe bakhohlwe ukuthi labantu babaphila ngalo ledlozi hayi ukuthi abalenzi lutho bayaphila kodwa likhona yize bangahlabi imbuzi kodwa likhona lona manje nathi abenzi lutho basindiswe kabi ke labasindisiwe basindiswa nalo lisuke likhona alisali konke nje laba athi yena hayi asibayike emkhulu bayisontweni mina ngibe ngibhizi naledlozi hey yes yeah abantu abaningi bafuna into eziningi ezihlukileyo ihlukile futhi abantu bayithanda izinto kakhulu avane bizile bazoconsulta ku bakufonele like ngibheke like guys now too much now send too much because like ngikubona kwesinye isikhathi thosi mhlambe bathi bakhuluma nawe bakhuluma nomunye umuntu thosi bakhuluma nami like lapha ku WhatsApp like akusingigobela na inamba kabantu lo mfuna ke wona uthola ukuthi omunye uthola ukuthi hayi ngifuna ukubulala uzibanibani uzwanimani uyangisokolisa azanginikeza ipeace umaluma anginikeza ipeace or omunye athi ngifuna ukubulala ubaba wami uyinja since angishiya kina 6 years azange anginakekele wara that kind of anger yabona ekubulaleni angeke ngithi ngiyakwenza ngikwenza nginezicupho sokuthi ogadlayo ahambe kodwa ukuthi ngimsukele nje umuntu ngithi akagula afe cha anginako lokho kodwa nje ngicupha lo othi wena ufuna ukumbulala kuyenzeka ke ngoba ngeke ngabona nalapha kuma TV lapha kuma video kuthiwa kunomuntu ebethu ebephethe umenze esigangeni athi uyaphahla awuhlabe phansi wavele watholakala sakhala lapha washonela lapha ngenza into efana naleyo ukuthi umuntu okugadlayo uphethe into ethile esandleni athi wena uhamba yifa kufa yena kufa yena lento ibuye ihlabe yena ngoba mangiyakha lo muthi lo ngisebenzisa igrinder ngeke ngichaze zozo sebathi basebenzisa igrinder kodwa nje igrinder iyasebenza le imvithi ze grinder ngizama ukucela kulabantu ukuthi bangifakele isigubhu ngemuva makuthi inswe lokumnyama okubuya ngapha bese ngeke ngiyayikhanda lento akudlalo akudlalo uzakuthi ngapha kukhambela angithi grinder grinder ithi leyinsalela ziyemuva manje mawumshaya wena ngomuthi ufike lo muthi ungena uphume mawusophuma lapho sophuma ngumlilo ukuthi uyayibona iklasi eyibuye emuva bayibuya sekumlilo kuwe into songeke usakhona ukuyicontrola ke nami ngiyicontrol sekufuna vele uyobingile labakini abadala yes ayisense enzima ke leyo mkhulu kona kunzima ngoba nami ngihamba ngakufunda kulabakhehla abadala sagugile ukuthi igrinder ngabathi ngizawugrindani manje bathi hamba ufuna lento khani sizohlala phansi ngababuza yani bathi igrinder igrind yephambili kodwa manje grind isagrinder lapha isika lokho kungikona kuyingozi hayi kukusile kusikayo lapha inhlasa ayiphumula iphuma ziyemuva kufuneka zonakele inhlasa yizo le ifike kuyishisa kuthiwa nje uvele wabanjwa isifuba kwashisa isifuba waqeda wagudluzela washona ihluke kuphi kunamabutho wempi kunomehluko ibutho lona kuya ngaluthi lo muntu uthalenze njani lokho engikushoyo mina kufike kukushise kukushisa kanjani kuthi makufika kokushisa kunjengokuthi wena ungaphuziswa amanzi abilayo ungaba kanjani ukuthiwa nje uphuziswa amanzi abilayo uvulwe lo konke into laphakathi kuyoshisa konke nalena yenza njalo uyinwaye ungathi ungagijima uyongena kuma swimming pool kodwa usuku wavele usuvele usubhalile iletter yakho yokuya phezulu kanti amabutho la wempi wona ibutho lelempi kuyadependa nakhona liyamgeja nje umuntu ibutho yelamgeja hawu fika umuntu bayilapha lento ngoba amabutho amaningi abantu abawasebenzisa emigaqweni bayawathatha banqamula izinkukhu ikhanda iphila bayigwinyise lo muthi bayivule la
bafakile ekhanda ngaphakathi bafakile amabutho bese uyingcwaba emgaqweni noma kuthiwa igravel akhamba khona imoto kuyenzeka ke umuntu lokuze imgeje imoto nje zigeje kayi5 ngelanga uthi hayi angisayindawo sengihlala endlini uyasinda ngaleyo ndlela so nalo liyageja ibutho ngeke sithi lenza ishow liyageja bese uyabothi kunenkinga seyeza kinyanga iyageza iyacinisa alisakhona ukusebenza angisho ngifane ngizwe ngabona abantu basho imimoya yabantu like imimoya yamathuna imimoya ikakhulukazi ibutho likhandwa kakhulu ngamasotsha ngezinto ezithile ezithinta amasotsha empi kwanti amasotsha empini ebedubule kafe nawo ebehluleka kwesisikhathi ayikuthi wona behlala wina anenkani empini kodwa ebedutshulwa afa kusetshenziswa izinto ezithile nje zabo kodwa bafa nabo ingakho ngithi mina kule grinder asikho isilwane esithanda into engathi ngumlilo ubokuthatha umlilo ubase bese ulethe inkomo ayisondele ngisho nenkomo ngisho nebhubesi into nje ngathi ithi vumlilo ufike nje udubule noma yibhomu uzoyibona izilwane la makona ama big 5 ayikho ezokuma into nje ngathi umlilo ayikho ingakho ngithi mayibona lo mlilo la kuwe zawuphuma nawo lo mlilo ibaleka sibuyele emva kuwe mayifika kuwe sekuthiwa ushaywe ngani ngempundulo wavele washawa wakuthiwa uvele wathi waqhuma washona kwabe kuphela kwakho into kanjalo ke lena igeji kodwa ayimsukeli umuntu ufuna ibuye lapha kumuntu kuthiwa yini isikhuni sibuya nomkhwezeli mkhulu sesikhulumile okuningi ngiyathemba yikho enye sichiya ngaphandle hayi cha sesikubekile okuningi abantu nje bachubeke ba like ba subscribe bafona abantu umuntu makafona afonele azi ukuthi ufuna ukuthini angathi umuntu makafona ngoba ngumuntu obusy ngindoda ebusy kakhulu mawufona ungathi emkhulu wenzani ubusy noma vele uhlale phe kwendaba nje yilo into emkhulu wenzani lapho kudala kufuna ungathi idala ungifuna mina ngoba ngisuke ngingazi ukuthi ungifunelani hlala phe kwendaba ababhala ku WhatsApp abayeke ukungibiza ngokuthi la angisiwo la ngumkhulumanana ngoba nje mkhulumanana wa record inkinga yakho ngizobuya kuwe nguphendule ukuthi kukhona lokho noma kukho mangingakwazi uzokutshela ukuthi angikwazi ene okunye ngicela ukuthi umuntu angezwa into ikhulunywa ngomunye umuntu azoyibuza mina emkhulu ngicabanga ukuyokwenza ukuthi kubani ikhona into enjalo oba ngiyithembi usukazi lo muntu uthi uyenza kanjani ngazi mina ngikhuluma ngokwenzayo engikuzwe ngikukhuluma la uzokhuluma ngako makukhulula lokho ukuthi bani wenzani emkhulu uyakuvuma yini kukhona angivumi into zabantu angazi ukuthi angihlangene nako nami ngihlangane nokwakithi kaManani ngiyabonga kakhulu so bangena endabeni bangaloku baratharatha ukhwela phe kwendaba ukhuluma istory mawukuthi uyabona ukuthi angikubambe efonini uya record voice notes babumanana kunje hayi futhi kungibuza ukuthi ukhuluma nami yini ngoba phela ivoice yami ngeyihlala ifana nginezilwane mina nginezibhoki sometimes iba incane sometimes iba inkulu sometimes uba ngathi umfazi ngizwe so sebangiphikisa ngikhuluma hawu manje awungathi umama nje lokhulumayo awusicola ngeke ungithole ivoice yami awuyithola right kodwa nje inamba isuke ikimi uzozwa manje uphendule ukuthi ngimi ukuthi incane inkulu ngicela ukuthi nje uzame ukunderstand ukuthi kusuke kubusy ngoba ngilanga ngiyongithola ngumfana omncane omfeshane all right anyway mkhulu sibonge kakhulu kuza kwakho namhlanje sifunda ukutsha ke namhlanje ukuthi kunesithwalo sesibindi semanzini hayi sibunandi kakhulu abantu nje abafone nedu uyasibhukhela sona ngoba nami kuneminye imigomo engifuna ngiyenze ngaphambi ukuthi ngiye lapha emfuleni angiveli nje ngime nami ngingumuntu ofuna baza abantu abaningi ukuthi nami ngingumuntu yizo kumele laphi ngingumuntu nginomfazi ekhaya so kufuna ukuthi ungitshele kusenesikhathi sokuthi nginabantwana futhi ukuthi mkhulu ngicela ukubhuka bengifuna lesithwalo kanje ngoba kuyazilwa makuyayo lapha kunezinto ekufuna ngingazidli ukuze ngiyokwazi ukungena lapha emanzini ngithole impendulo ezikahle ufuna ungitshele kusenesikhathi mkhulu ngizofika ngolesihlanu bengifuna ukuthi kungenzeka isithwalo esikanje kanje sesivala ne umuntu ufanele kube umuntu onjani othatha lesi sithwalo kufanele ube nebusiness or kufanele ube umuntu nje ongana next izinto zizosenzakalela in between ngike ngaba nenkinga mkhulu ngiyabonga kakhulu kungibuza lo mbuzo lo yazi nginenkinga enkulu kulabantu lapha kule business
kuneyithwalo ezihlukene lezi ithwalo ezingafuna ibhizinisi ziyabiza ngoba ngayibona lento ngathi akusiwo wonke umuntu onebhizinisi kunabantu abaphandayo kunabantu abahlanganisayo abanganamali abasestradini uthola ukuthi umuntu uthole leyo mali ufuna ukuvuka manje impilo ingasafani angasabuyele emuva nginayo ke lento kanjalo lezo ingcabo lezo zokuthi umuntu lo ohlanganisayo agcina afikile phezulu la afuna ukuya khona akufuneka ukuthi ube nebhizinisi lapho akufuneka ukuthi ube nani umuntu nje mawuletha imali yami mina ngizokunikeza lezo inhlanga ngikunikeza ibhodlela leyo nto leyo yokuthatha ikumikise kulabo bantu la ufuna bakusiza mawukuthi izokumikisa kusomatekisi athi gada amatekisi akhe gada umzila izokumikisa lapho uvukile nawe lapho manje uyogcina nawe uneteksi yakho usowuhambile emhlabeni angikholelwa ukuthi yonke into ufuna ube nebhizinisi cha ufuna izinto zizenzakalela ngoba abanye thina abanye nale business asilazi noma ibhizinisi ungalivusa ngokuthi ngifuna ukuyothwala ake ngithi ngifuna ukuthengisa amatamati ngifuna ube singiyathwala ngithengisa business angilazi akusiyo into yami ngizawugcinela ngithi inkosikazi akupheka amatamati lapho ngizobona ngenza njani liyawa business kanjani manje asisonke soba namabhizinisi asisonke futhi sophiliswa amabhizinisi kukhona abanye abantu abaphila ngenye indlela kodwa imali bayithola ngokutsho njalo siyayivala mkhulu sivala impela mina nawe sizohlangana godi ehlelweni lizako sharp